Oras sobat tahaganupan paimai puka hita lawan tasadarion liar martonggo hita. Dia titupa somba nami hubamu Tuhan halani yahapkon hanami do holong na humbamu. Yahapkon hanami do panramotion muhuban nami. Das bani panorangon Tuhan malas tongon uhur nami. Halani bui opeha nami mamukah horja nami. Cana ibu kahanami horja nami in lahuan nami in. Marhitei nama nangihon hata nagabi onjulan bani goluh nami. Terima kasih Tuhan bani kesempatan on. Ase mangindohan nami Tuhan, mangindo mangelek hanami hubamu. Tetap ma hamnama kasomani hanami. Tetap ma perguguhi hamanami. Terlebih bani sadarion. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita haganupan hinargani Tuhan ta Yesus Kristus. Bani sadarion isapa firman Tuhan dohita ema marhite poda 10 sada ayat 10 pitu nama nobut dirini do pinadiarni anggo layak halak. Tapi halak na kejam parseda dirini sendiri. Basahon hanami bani bahasa Indonesia. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Tahaganupan sasitong ni ahana ibahen hita na ihorjahon hita berpengaruh doai bani dirita sendiri. Langa dong guluh taon lahuanta na ihorjahon hita na iahapkon hita lang mulak bani dirita sendiri. Ase hata ni Tuhan on paingatkon hita bahwa ganup parlahota ahape ai parlahon na madir parlahon na masambor lakbata doai. Jadi ahana ibahen hita hubani asomanta hubani na dohor humbata mulak doai bata. Jadi ulang onggah hita anggap remeh atau pelayas hita hubani parlahota. Ahana ibahen hita bani goluh taon. Hatani Tuhan on paingat kon hita. Dirini do pinadiarni anggo layak halak. Jadi anggo marparlahon nama diar hita, anggo bujur hita bani nalegan, sasitong ni marbujur ni uhur do hita ai bani dirita sendiri, sedo bani nalegan. Anggo layak hita ai membangun halayakon bani dirita sendiri. Jadi hita haganupan hinargani Tuhan ta. Anggo sihol uhur ta goluh ta in. Goluh nagok pasu-pasu. Goluh nagok holong. Apa goluh ta in dame. Bahin hita mahoma sonai. Hubani hasomanta itong-atongan ni parguluhan taon. Jadi hita haganupan hinargani Tuhan ta. Perlu ipabotohkon hubata. Ipasingat hubata bani sadarion. Bahwa maningon dohita makorjahon horja nama diar. Parlahon nama diar itong-atongan ni parguluhanta. Ase nama diar homa dapat kita. Ase diar homa parlaho ni hasomanta
hubata. Jadi anggo didah kita homa bani kalimat selanjutnya bani teks ni renungan tasadarion iha tahun ada kebalikan nih humbani ahana isobut no kanai. Kebalikan nih humbani diri ni do pinadiar ni anggo layak halak. Jadi bani selanjutnya iha tahun. Tapi halak nak kejam parseda diri ni sendiri. Jadi nasa namar parlahol lang madiar. Sasitong ni parseda diri ni sendiri. Boy didah hita sanggah atap boy dingat hita sanggah magigi hita bani sasahalak. Sanggah marah, kesal hita hubani sasahalak. Na sakit ai, na menderita ai mahita. Yang ada hita do na marborit ni uhur. Yang ada pikiran tado nalang totang. Uhur tado nalang totang. Dan bahkan nalang terpudum. Halani magigi hita. Halani marah hita hubani sasahalak. Ase bahat do jolma ketika marah, ketika magigi hubani hasoman dan akan menimbulkan permusuhan. Janah apa yang terjadi gabe lang totang uhurni, gabe lang adong dami ni uhur tonga-tonga ni parguluhan ni. Janah takas torang ipabotokon hubata atap naboi didakita bani parguluhonta ketika seseorang memiliki banyak musuh nabuei musuh ni uhur ni pe sing ongga damai uhur ni halani buei musuh ni sing adong holong itong-atongan ni parguluhon ni lang adong holong bani uhur ni lang adong golu nasari janah lang adong hadameyon itong-atongan ni parguluhan ni ase ita haganupan hinargan ni Tuhan ta marhite teks ni ambilanta teks ni renungan ta bani sadarion ipasingat ipatakas subata ase marparlahon na madiar mahita ase haporluhon hita maparlahon na madiar hubani hasomanta ase dapot hita homa parlahon na madiar itong-atongan ni parguluhanta. Ase ketika kita ingin gabe guluh tain guluh na gok pasu-pasu guluh na gok holong guluh na damai tutu horjahon hita mahoma sonai halani ahana isobut bani renungan ta bani sadarion ya tahun diri ni do pinadiarni anggo layak halak tapi halak na kejam parseda diri ni sendiri. Nah mararti nasihol iha tahun apa yang Anda lakukan itulah yang Anda terima. Ahana ihor jahonmu itong-atongan ni parguluhonmu aima nadapotmu. Jadi tahaganupan hinargan ni Tuhan ta aporluhon ita mamar parlahon nama diar ase dapot hita nama diar itong-atongan ni parguluhan ta. Amin martonggo hita. Dia itu pasomba nami hubamu Tuhan na ipasingat hamhanami ase tetap hanami marparlaho nama diar itong-atongan ni parguluhan nami ase tetap hanami mambahin nama diar hubani hasoman nami alani ya hatahon ham bahwasani ahana ibahin hanami indo na dapot hanami itong-atongan ni parguluhan nami. Terima kasih Tuhan bani hatamuin ase hamba na tetap maparguguhi hanami jana na marianan bani uhur nami marsada-sada jana na tetap pasingat kon hanami ase tetap hanami makorjahon nama diar tong-atongan ni parguluhan nami. Terima kasih Tuhan. Amin. Selamat maraktivitas mahubata haganupan jana semangat melakukan
namadir.